na zagrebačkoj mladosti na novoj tituli prvaka Hrvatske. Hvala publici koja je bila u velikom broju, koja nas je bodrila. Stvarno smo imali svoje šanse, jako dobro smo odigrali prvi set, drugi set smo vodili, međutim u jednom trenutku je stao servis. Mislim da je njima puno donijela i zamjena. U jednom trenutku kad je ušao mladi Jakovac, nekako se stabilizirao i prijem i napad i jednostavno su krenuli uzlaznom putanjom. Mi više nismo mogli naći naš dobar ritam servisa, ali oni su jako primali. I onda kad smo opet došli u dobar ritam u četvrtom setu, ušao je naš Višić, jednostavno više nismo imali snage, međutim opet na kraju smo pokazali karakter, pogotovo mi je drago s mladim igračima, napravili smo seriju 4-0, vratili se skoro u egal i vidjeli ste onda njihova kvaliteta, par dobrih servisa i zaslužena pobjeda zagrebačkih mladosti. Prije svega čestitam ekipi na velikoj pobjedi i na tituli. Ovo je za nas jako uspješna sezona, odradili smo jako dobar posao. U utakmicu smo ušli pomalo nervozno i kaštala su na krilima navijača. Dobro odradili taj prvi set i pobjedili. U konačnici mi smo uspjeli se sabrati i malo ušli u svoj ritam servisa i bloka i došli do zaslužene pobjede. Super.